Kilosu Jehova eng saini naibe boroindo akatab tugul kotokotin sikobit ketestai eng miendab Jehova nekokoribech. Wikit age ni yu kora ako kuotait nelel neking'olole konetisiet nelel. Kokesuldae konetisiet nekibo keny nekobegu kuotait kimi kuotait nebo somok. Eng kuotaini keng'olole kitabutab Mariko. Eng arawek somok chebitu nguno akoi arawetab sokol keng'olole kitabut nebo Mariko. Ameche atach ak akwek tugul ale otokotin sikobit ketestai kenyoru kaberuret. Tindoi kiboitinik somok rani ameche akochi boroindo sikobit kokatech akomwoiwech kebeberwek cheyoe eng betutab rani eng kitabutab Mariko. Ataune Stephen Ramaro. Chamgei tugul chamanikab Jehova. Kimeche kitoror Jehova eng betuni amu kasarta netai nekakitou kuotait nebo somok kokondoiwech eng kekoshek tugul akoi nguno nekibendi ketou kuotaini. Kimi tugul eng betutab rani eng akwek eng betutab rani kinetigei betutab Jumatatu nemwoe kolen boroindo nebo oeng anan kasarta nebo oeng ak eng kwoeng kasi kora kemi tugul kibagenge keng'ololi akobo nekiyoktoi. Ngondoiwech Jehova koberurech akonetech. Kongoi mising atache Lilian. Kongoi Pastor, amache amwa kongoi akine amu chomyetab Jehova nekakonech sikemite kibagenge. Ko keng'olole kitabutab Mariko ko eng betutab kosomok kasi no mitei keng'olole ak betutab kwang'wan kasi. Ko kosomok kasi kolen kabatisanetab Jeiso. Ko kwang'wan kasi anan ko kiwang'u eng wikit keng'olole logoiwek kosubkei ak Jeiso. Ko autokotin tugul eng kibagenge kondoiwech Jehova. Kongoi. Kongoi mising ameche kesas sikobit ketestai. Kitororin ak kelosun Jehova amu imie ako ii kiptaiyanenyu. Kakitachin eng kasarta nebo betut nebo ra. Sikobit ikonech chelelindo nelel ikere logoiwek chemiachen ak ikere boisietab Jeiso kotou. Kakitachin nguno inekitenech konech kamang'unet. Ng'ololutikchok cheng'ololi ko kiboitinik ak kosikyok chekose eng takwet. Kesome kele berurech ndoiwech ak kwaang makeng'ung. Kilosun eng kainet nebo Jeiso ne kiptayanenyo. Amen. Amen. Ami kebeberta netai nemwoe akobo taunetab logoiwek chemiach ak Jumapili ng'olole akobo boisiet nekima nebo amdaet nemaisulda. Ingisoman eng boisionik 13 koit 1 ak 5 ak 13 boisionik 15 koitetab 36 akoi 39 kitabutab Mariko netai 1 koit 1 akoi 15 ak kitabutab Isaya 40 koitenyi 3 ak Daniel 9 koitenyi 24 ak 27. Ng'olyot nekitokchinigei eng arawechu, arawetab 7, arawetab 8 ak arawetab 9 ketokchinigei akobo sobetab Jeiso eng logoiwek chemiach chekikisir kosubkei ak Mariko. Kitabutab Mariko komi kwenutab kitabusiek 4 chekikure logoiwek chemiach. Kitabutab Mathayo, kitabutab Mariko, kitabutab Luka ak kitabutab Johana. Kitabusiek somok chekikisir eng arorutiet nelel chekitoi akobo sobet nebo Jeiso ko kitabusiek somok. Kitabutab Johana komi taban kitigin. Lakini kitabutab Mariko ak Luka ak Mathayo ko kikiyomyo koek agenge. Ng'alalet neng'ololi Mathayo ko nekit kokase kong'ololi kora Luka eng kebeberta age. Luka komi kwenut amu netai nekishakesir eng arorutiet nelel eng kitabusiechu 4 ko kitabutab Mariko. Sirindet kekure John Mark anan Johana Mariko. Johana Mariko ini ko kijanaiyat nekimining. Eng kenyisiek chotok chekitou Jeiso kwomdoi logoiwek chemiach. Ki neranet nekimining nekichepchep
ako king'om yakosoman ak ingen kosub atindonik eng sirishet nekisire. Mariko ini ko kikamet kekure Maria. Nekotap kobwat biik kole tos Maria ne kametab Jeiso an Maria Magdalena. Lakini eng sirutik komwoe kolen Maria ako mateshi ko kametab Jeiso anan ko mateshi ko Maria Magdalena. Eng sirutik chetililen komwoe komie eng baornatet kele eng logoiwek chemiach chekisir Mariko ko kiisir kokatoigei logoiwek chemiachen kokatoigei Jeiso. Kataune ng'alalenyi eng kitabutab Mariko 1 koitetab 14 ak 15. Kong'ololi ng'alechu Mariko kokatoi kosiris amu kwenutab siretab Mariko kong'ete eng kebeberwek tugul ko kikipcheune oeng kitabutab Mariko. Mariko 1 akoi 8 koitetab 30 kong'olole akobo kimnatetab Kristo Jeiso nekikere kele ng'o inendet, tos kitindoi kimnot ne? Amu ikere kwong'utik chetai chekishe keyai ko kishekes keyai eng betusiek chekibo Mariko. Eng kebeberta nebo oeng kotaunegei 8 akoi 31 akoi 16 neng'olole akobo Jeiso kele ng'o inendet, tos kinyone nyikwoe ne? Netai kosisini eng kebeberta netai akobo bounatetab Jehova. Amu kamwa eng kitabuni eng 1 koitini ko 14 ak 15 kole akingap kenam Johana konyo Jeiso Galili kwamdoti logoiwek chemiach chebo Jehova kole kakosulda betusiek ak kakorik bounatetab Jehova osiku akoyan logoiwek chemiach. Johana kabatisonindet nekishokondoi inendet nekichop oret. Kamwoe sirutikab Jehova kele kiiteteni ing kong'atet kochobe oret akobo nyonunetab Kristo Jeiso. Kimwa Johana kele nyone akes nerubwo netindoi kimnatet nemamuchi angot arotyi koiyot. Ko kingong'ololi Johana kabatisonindet ko king'ololi akobo Jeiso. Kitomo konai biik kele mang'une ano Jeiso. Ako kikakoit kasarta nekakoit kenyisiek chebo Jeiso kotoi kwamda logoiwek chemiach. Kenam Johana akende inendet korkoret laitoriat nekikure Herode. Ko kingakemut korkoret konemon tia kebar Johana kotoi Jeiso boisiet eng Galili. Galili ko kapkwembeyot nemito oinet ne kwenutab alamalaik 12 chechang cheu ngot Petro, cheu ngot Johana angot Andrea ko nekit ko biik chekikinomchin oino ako kikitach logoiwek chemiachen kwamdochi Jeiso. Ko kangomwa sirutikab Jehova kole kingakenam Johana konyo anyun Jeiso kwamdoti logoiwek chemiach chekibunu Jehova. Ing yutok koboru amdaetab Johana kabatisonindet ak amdaetab Kristo Jeiso kotoi amdaetab logoiwek chemiach. Eng kebeberta netai komwoiwech tilyandit netindoi sirindet nekekure Mariko ak tilyandit netindoi ak kiboitinik alak chetun kobwone. Kiboitiot netai korok nemuchi kosotun kokoshin tuwai akosir ng'alek ko kinyor tilyandit nekararan ak Jeiso. Kosir atindiotab Jeiso eng oret age tugul akomwoe sirik chechang chekikosoman sirutik chetililen kele kitabutab Mariko ko kitabut ne ine nekinyokosom Luka sikobit kosir Luka akosom Johana sikobit kosir akosom Johana kora eng kebeberta age sikosir barwetab Johana anan logoiwek chemiachen chebo Johana. Ak kitabutab Mathayo ko kitabut netai nekishekesir ko kitabutab Mariko. Mariko ini ko kitoretindet, kakimwa kityo kele mae kalamaliet ako kiek toretindet. Inendet nekinekite Kristo Jeiso akosub tekutikchik
Akoro tuguk chekiyoe Jeiso kwamdoi logoiwek chemiachen konyoi biik koek kwang'utik ak ng'alek tugul chekimwa Jeiso amu inendet ko ki chitab bororiosiek ako ki Yahudiot ak kikose kutit nekibo Jeiso. Inendet le kasirta kitabutab Marko ko kasir eng kutitab Yunanik. Lugait nekakisire eng kitabutab Marko ko kitabut neimuchi kokuiyo biik che Yunanik chemamitei ako ma Yahudik. Nguno kanyokoburuch inendet koib Yahudik akoib Yunanik kotuiyogei kibagenge. Matayo kosirei akobo atindiot nebo Kristo Jeiso amu sirei eng konda nebo Yahudik. Ko kitabutab Luka kong'ololi bororiosiek. Marko kokanyokonam atindiot nebo Kristo Jeiso eng kondab Yahudik ak kondab Yunanik chetoche logoiwek chemiach. Eng taunetab ng'alechu tugul kekere kele tilyandit nekitindoi Marko ak Jeiso ko kio nebo kwong'ut amu inendet nekiker kimni, koker boisiet nekibo Jeiso, koker atindonik ak koker boisionik ak kwong'utik chekiyai. Ng'alalet tugul neking'alal Jeiso ko kinam chichi kekure Marko. Eng kebeberta netai eng Jumapili ko kotoigei boisiet nebo amdaetab logoiwek chemiach. Ko kingotoigei logoiwek chemiachen komelen kinyumnyum amu kergei ak mbaret nekitou. Ko ngetou mbaret komelen nyumnyum, icheng'e oret age tugul kele kakibol ketik anan kakibol suswek. Logoiwek chemiachen kou koletab mbar tindoi biik chekiringdoi. Nyoru biik alake ng'wonindo kokiamda amu yesiku chito komi chito age nemameche chorwanatak kosik. Ko ngakosik kocheng oret age tugul komas inendet akobet. Eng kitabutab Boisionik 12 koitetab 12 kekere akobo chichitok kikure Marko. Marko kokakemwoiwech kele amu tindoi tilyandit kokanyokomwoiwech kele inendet kamenyi ko Maria amu Maria ko agi agenge eng kwenutab chepyosok chekingen akosubot atindonikab Jeiso. Ituyogei ak chepyosok alak chekinekite Jeiso ngut kametab Jeiso Maria, Salome ak chepyosok alak chekinekite Jeiso eng amdaetab logoiwek chemiach. Eng kitabutab Boisionik 12 kong'olole boisiet nekotoigei eng Marko. Kawo Marko kotuiyogei ak amdoik alak. Ko ngotuitos ak amdoik alak ko korok netai ko sigunenyi nekatach logoiwek chemiachen amu makoi iamde logoiwek chemiachen kotomo itach logoiwechoto. Ui iamde logoiwek chemiach kometindoi. Makoi imwa kit netomo kotinyin ako makoi imwa kito netomo kosarun. Marko komeche kong'olole ng'alek chekikowal muguleldonyi. Ko yesirei kebeberta age tugul nebo siret kosire konochindoi birmirietab Jehova simalel komwa ng'oliot age nemamwa Jeiso. Ikere nguno eng kitabusiek alak nginyoru kitabutab Luka anan kitabutab Matayo imuchi inyoru nekakimwa kele biik oeng. Ko ngomwa Marko chito agenge nekiaak ako kibit kwong'utiet, inyoru eng kebeberta age nekasir Matayo oeng anan inyoru eng kebeberta age tugul nekasir Johana kole agenge anan ko oeng. Ko ngimeche ikuiye ngo oeng anan ko agenge inyone kitabutab Marko amu kitabutab Marko kokeum ng'alek chekiker eng konda eng baornatet ak chekikas. Boisiet nekoto Marko eng Boisionik 12 ko kakenam kiboitiot nekure alamadiat nekure Johana. Kikakenam Johana kakenam Petro akende korkoret. Ko ngomite korkoret konyalil kaniset netai amu kotoigei logoiwek chemiachen
kotoige logoiwek chemiachen chebo Kristo Jesu nekime ak kong'et eng betut nebo somok. Ko eng atindiononi komwoiwech atindiotab Petro. Ko agenge nekimitei kwenutab akwet kokase logoiwek chemiachen ak konyoru sikunet. Petro ko chorwet nebo Mariko. Ako kitach Mariko mising amu kikere ko tany ako kikere ko neran ako kichepchep. Eng kebeberta ne kotokotestai kosik akine Paulo nekikure Saul akomut chorwenyi nekikure Barnabas kobwa tuwai ak Barnaba ak ketoi keamda logoiwek chemiachen. Yetokomi Kimnene komoe kosirgei. Ingetab koit kasarta age nesirgei amdoik. Ngosirgei amdoik koyestoi logoiwek chemiachen kobetos. Kokangotuiyo bichu Mariko. Konyo Mariko ko chorwetab Petro. Amu meche kotil ng'alek chebo Petro ak atindiot nebo Petro. Eng kebeberta ni kora komi Paulo ak Barnabas. Koimach kotiyo bichu kole kimuti chichi kemach kesas Mariko. Ko kingemach kesas Mariko koit kasarta agenge nekibesio. Kong'et Paulo komut Barnaba. Kong'et Petro komut Mariko. Kouyo kabesio akotoi kwamda logoiwek eng oret age koba alake eng oret age. Kingetab komi boisiet nebo tabenetab Jehova amu kere kito nekikure eng Kiswahili anan Kingereza personalities. Komi biik cho tuiyo kibagenge chemanamegei ng'alek. Kongong'alal age kosire ng'oliot age. Kong'alal age kosire chito age. Kochuti age ng'oliot. Ko Barnaba ak Saulo ko kikoshin ako kiba kibagenge. Noto ko Paulo. Ko Mariko eng kebeberta age ko kinyokokoshin ak Johana. Mariko kokoshin ak Petro akotoi kwamda logoiwek chemiachen akobo emetab Asia. Ko ngimi boisionik 13 koit agenge akoi koitab mut kotere boisiet nekakobesio bichu. Akotuyogei Paulo ak Barnabas koba logoiwek chemiach. Akotoi boisiet notok amune sikemwa kele kitanyoru logoiwek chemiachen katumtumet. Kitakitumtum logoiwek chemiach. Kitakinyalil kaniset. Kitakinyalil kiboitinik mi betunoto. Ko amu nyalilda nekimach kokon kaniset kocheng Jehova oret agenge koker kole simabit tiyet eng kwenutab amdoichu. Amu katuiyo amdoik 4. Ko ngotuiyo amdoik 4 chekakondoi tamirmiritab Jehova kobestos tamirmirionoto kosubkei ak atebet ak tilyandinwa. Sikobit koba biik chekoshindos ak kokimi logoiwek chemiach. Simaba biik chetindoi ng'oliot nesiregei eng ichegei sikobut bounatetab Jehova. Notok amune kakisir kele boisiet nemaisulda. Amdaet nemaisulda. Ko maisulda amu kabit toiyet, kabit kwenutab toiyet eng kwenutab bichu. Yo kesu ko eng sireni kamwa kole eng kasarta age tugul nebo sobenyo kotos tindoi Jehova maget kokes boisienyi koboisie biik. Kilyochin anyun biik chemacham koba kibagenge sikobit kosuldae logoiwek chemiach. Nitok ko tebutiet neiboru kole yakait kosirgei biik ichegei cho kiboitinik ko boisiekab kanisa anan ko pastaek ako maokoshindos. Tos Jehova komotindoi rirgei eng biik chemeche kokas logoiwek chemiach kou Barnabas ak Saulo anan Paulo nekipchei tamirmiriet. Koitane Jehova kwai boisiet obesio biik chekabut kanisetab Jehova amu siretabgei. Ko ng'olyondoni konetech kele makergei biik tugul. Kergei amdoik chekikotai logoiwek chemiach. Kiter achek tugul. Kongateben yo komi biik chekoshindos sikwamda logoiwek chemiach. Komi biik chemakoshindos chemaimuchi koyapta logoiwek chemiach. Komakoi iyan Jehova kotebi bichotok sikong'em logoiwek akoi kobesio.
kuyi kibesho bichu sikobit eng oret age tugul kerib kanisetab Jehova simebut ak baunatetab. Kot komi chi netesei ko katar kebeberta nebo taunet ak betutab tai nebo wikit. Kameche atesyi Pastor kongoi, kameche amwa ale akot eng kanisa kocham keyoe anan ko kararan keyai nakilen personality test. Ikere sinai ile inye pastor ko kikikonin koi mwalimu anan koi ne imuchi koi chito ne yani ing kimnateng'ung neimuchi ko kikonin Jehova iegu director. Ikere komi chito age nema director ko ngongap kotuiyo kokamach kokerenin kakichil komite age ne ngituiyo konyo nguvut. Ko kwa hivyo biik tugul ko kergei eng kap Jehova, tindoi yani boisiet chi tugul eng oldanyi. Kae kityo kamache kenai kele inye ko momite kibagenge ako pengine tai yun kiro kele otuitosi kora amu kawai boisiet nyokotuiyo kuyo kemwa ile yoe tamirmiriet ne tilil kokono kobe oret ni. Ko soso akot ngoba yotok kilen kakararan kalen ng'olyot nekapkoamdoi iwe oret neng'wong'et amakibendi eng besiet nakilen kakisirgei kakiba eng besiet nebo chomyet ile akot ni kapkotestai eng ng'olyotab Jehova. Kongoi. Yes. Kongoi kanetisiet nebo tai nekakenyoru kobun kiboitiot konetech akobo kebeberta nebo tai nebo kitabut nemariko nekinetige eng kotaini. Kakikas akobo toiyosiek chekibit. Kangemitei eng kitabutab boisionik 13 komwawech akobo boisiet nekiyae Paulo koboto chichi kikure John Mark. Ki boisiet nekio eng kasaritani ko kikiamdochin logoiwek bororiosiek, kikimondoi logoiwek komong'chi bororiosiek. Konai kora akobo ng'oliotab kaityinetab imanda eng kayanet, sarunet nekisaru chi eng mieindo ama eng kamuratanet. Ko kimondoi Paulo koboto Barnabas komchin bororiosiek logoiwek chemiachen kolechin makamuratanet nekesarune chi ako kisarune chi kayanet eng Jeiso amu kikesorwech eng mieindo eng chi age tugul nekanyor kayanani. Ko ngikas eng kikiyokto Paulo koboto Barnaba ak John Mark ni kelechi oba Paulo ak John Mark kelechi oba komostab Jerusalem asikobit oamda ng'olyondoni akeng'alale komie akobo ng'olyot nebo kamuratanet ak kaityinetab imanda eng kayanet. Kale king'ap koba chichi kekure Paulo ak John Mark ko kale kikoromit banda, kibichit banda. Kangikas kebeberta nebo tai eng kitabutab eng kebeberta nebo Jumapili komwoe ng'olyot nekimwa Ellen White akobo chichi kekure John Mark. Amu kikiba ngipkomi kwenu nekilen koteketestai eng banda kole John Mark mamuchi ane bani. Kolechi Paulo acha matesetai. Kawekte ane Jerusalem ngotobendi tai bilo kemeche na mamuchi. Kole ngoto kaikai Paulo lechi acha ngotekebe kole acha asere na banda. Kawe Jerusalem. Konere Paulo ko ki chito nekimukomeche tangoit. Kingo kele kebendi mami tangoit nekebendi sikele kewechke kokeny anan ile Paulo ingakeba wakeba ko ngiwekte kele Paulo kosuchinen kabisa kole keyait maimech kebe logoiwek chemiachen kalya kowektegei John Mark kowek Jerusalem. Kale ngap kowek Jerusalem kotestai ine Paulo koib logoiwek chemiachen eng kebeberwek cheterchin komdochin biikab bororiosiek komwochin akobo kamang'unet netindoi eng Jeiso. Kebwa as kebeberta nebo Jumatatu nemwoe kolen boroindo nebo oeng. Boroindo nebo oeng ng'o? Koteb kole Jumatatu koteb kole kikalya asikoesio Paulo koba banda nebo oeng ak John Mark. Kale eng yu
tamanak somong boisionik kala John Mag kala kegere mo John Mag wek tage Jerusalem go bok Paulo ak Barnaba kala ngi wek tage kay wek tage marigo amu ga go wit panda ak ibuna nyare lo ga ga muti keje lagane en dama nak mut ka tine sa mak lo ago su sa mak so gole kegeras ko gija banda na boye ga mugi ga ba ki ga ba Paulo ak Barnaba go lo go yeke mejen ago wek tage ko ega lagane pirse kalage kotat Paulo banda ame jega so man dama nak su mak aga glo bayshone dama na mutu sa maglo kalle age ko ba de tushek alak ulen ci Paulo Barnaba inga wega nguno keruto ci tubjo jek engana set aga tugul olay gige amdate lo ngaliota taya age gero le debto ni to ko banda na boy maneginye kala gi meje Barnaba mi sing ko mu choana ne gure marigo ko batwa ko tugul kala age buat Paulo golle mamie gi mutnendet ne ga go bakakta ichek eng bambulia amajam go ba paishet ko bote je kala Paulo nge ruto di Cristiano gi bendet kinyi gam day lu ki mejen kolla Barnaba kawum nyi dañon onge mutin ma go bote ke beto ko bagenga kolla Paulo aji ja ki mutu de na jon ma ki to ngi mete jat kinyi gam day ka go wit panda ko mete ki mata dara kolla magi muti jon ma kuna magi muti jon ma ki bendi ajege ko ngeti yet nguto amu maja Paulo gi mut jon ma ko mo ele sen ngi golle ki buat Paulo golle yegoro mit panda ko ba wakti kara jon ma go wakine kala nga mag ma amne no Barnaba aso ko maj mesin ko mut jon ma kala go boro golle kya goro Barnaba ine kit ne miye eng mag ago ba shetab Jehova mayro nyal na tetam marigo ne ba kinye awagiro marigo ne le ko Paulo ko gere nyal na tet ki wa kinye ni wa marigo ko laaji da ji go ndi so ak tagel ta ko mete ni bando ko ba ak te jege ko len ma len Barnaba aji da ji go ji tan lel ni ongi ko ji ga ba chan so boy ongi ko ji bora na boy ngeger tindo ji logo yeke meje na go gim eng banda ongi ngi ko ji ge matke mete amuji jogo boy tiane torati karag matke mete ongi mete agi ko ji kabe bora na boy kalle ki ko ji bora ndo marigo ne boy nge Barnaba amari ni nende amunyal na ten ni ngi bata ngale ju ko ngale kejen temena go Jehova jage magile at kay tugle komi go bitir cinet en ko bo tuti ga Cristiano ter cinet ab ko bo tuti ko masire tab ke ter cinet ab ko bo tuti ko ge ngalolji amu bay ci Jehova ter cinet jata ba ko bo tuti ko nete mi singe gitu ndaga bendi age kemma tugul ngali tagenge age go shine jigi taganga matundo jitage ka bwata tagana ter ke to singa ta magne to singa to nga bwatu ngi so mana go tinga tabut ngi so mana bugo ini kongi ka solonga nal do le yile sen do ji tugul ku bay shi ji tugul approach na ter aso bit ko net gi tagenge ke lewan ko na rab gi bay shi gi tagenge gi neti ore tagenge ko mu melewan ji tage amu ga meti bay shi ore tagana ter ko kibit to yet inyu amu ka buat Paulo atebet kinya batay ngam ko bisire tapke yago ting Cristiano anango bita ko ka go butito ngore ko ka go butito ngore kimuj ke buat kabuta na to kinyisik taman imuj ke buat kabuta na to kinyisik mut imuj ke buat ko kabuta na renyi tagenge nengiro jito kutu buatile kiat kinye ko iginyor kiju ko ebuni manya logo ko tege ba kiji gam dalo ke meje lene bro yet era ji kom dalo go manya logo tege genda ji tai tap kanise ko ko bo isyo mo go ju ko te back pen tolin ago tun ma ngana la go tun nga bo tu ko tun istau yo
lakini kaba iman kebwat kele nyalu kikochi chi age tugul kasarta amu achek tugul kesarwech eng miendab Jehova ma eng boisionik anan eng ngatutik, lakini kesarwech eng miendab Jehova eng kayanet eng Jesu Kristo. Kale nyu kale kaito samasokol kale akingetyo ngalek chekoromen eng kwenungwa kot kapcheigei ichegei. Kale koba Barnaba ak John Mark, kale kolany melit kobun olimbo Burgo, kekasile kaba Barnaba ak John Mark mato koba Barnaba ak Paulo, ako Paulo ak Barnaba jokojobe banda kole kebe tuwai, lakini kakonam banda Barnaba ak John Mark kongetin Paulo konamge ak Sila, koba Paulo ak Sila kobun olebo Sturia Kiliga kokimitote kanisosiek, ako ngalyo neo nebo komonut ko kole kokakonde tupchosiek ichek miendab Kiptayat, kikisochi tugul ngana kakopcheiyo ko kikisochi akoba kebeberwek cheterchin koibu logoiwek chemechen. Nakomwoe kipkoitinik kole ngap koboisie Jehova ortinwek kou chotok cheimuch koker kuwo kabit terchinosiek, lakini kaka kora kapcheokis koyesta logoiwek eng ortinwek kobun wokik cheterchin. Kanget Barnaba ak John Mark koba komasta age kwamda logoiwek chemechen, kongete Paulo ak Sila koba komasta age kwamda logoiwek chemechen. Ko kingap kwamda logoiwek chemechen, kala kobata kenyisiek che nekit 20 ko kaketar yoto, kakebe keamda logoiwek chemechen, kakewektakei mi kebeberwek cheterchin ko eng kenyisiek che nekit 20 15 akoi 20 yo approximately komwoe kitabutab Timotheo nebo 4:10-11 na anyon chichi kikure Paulo nikikale mameche otaro John Mark ba nekibendi ni makibendi chichi ko ine nekasirchi barwet Timotheo, kosirchi barwet Timotheo Paulo kolenji lugha inegei nemi koboto, yani kangalala sauti nuwo kingakas kuwo kimwa Paulo kuno kole mi lugha inegei koboto kole imutu Mariko akobwa tuwai pero kakuru kalo mutu Mariko itinye Mariko chichi ko Mariko nekilen atinye Paulo achicha makibendi bani ak Mariko, lakini kaleji Timotheo oye kasir barwani kimi achek ak lugha imutu Mariko akobwa tuwai, kalamu toreto eng boisiet. Ngone toreti Paulo, toreti Mariko, kakoek toretindet Mariko rani batar weishek 15-20 kowek toretindet nekakoyan Paulo kole ngonyanyun amu toreti chichi makobwoti Paulo chichi kowat kinyei nakilen aja wendi asikowekta kele takometo jirabwet ko kikowalak Mariko akochuljigei boisietab Jehova, kikere Mariko nelel. Kale nitok amune ko amu Barnaba nekikil ine akoyan kobois tuwai. Kale kotoret nito Mark kowekchigei akokimit eng oretab Jehova. Eng oret age komite biik chekekere konyaluliotin che ngap kemet eng oret amakinam eunek, banet kipsengwet kenamegei eunek akikimitkei akikilgei eng banda. Matikere konda nebo sasisiet chito age tupchengung akiker kuwo memuchi banda akowo imuchi inyendet, akoi inam tupchet nekaiker kakobut inam ine eng eut akisochi akicham akikochi boisiet nebo koib logoiwek chemechen akine eng kebeberta nekekochi Jehova kosubkei ak talenta yani. Lakini ngot keker akemach kitiarte kristianik alak akeker kele cho komemuchi kiy na kokile bendi akot ngap inyoru biik kakile kokoba mbar wikit konye Jumamos, ko ngele koba mbar wikit konye Jumamos ko sabato ko ngoitu kanisa ko kiptengekinik bichoto chematonondos makitwekyin ngotko kere bichu bendi kanisa Jumamos iman ko eng oretab kakebun ngatutiet nyolu bichoto keng'ololji eng oretab chomyet, nyolu kakolel kakwai kito nemasapoteni sirutik, lakini matkoek bunik, lakini ngoek oret notok nekimuchi keng'ololji eng oretab chomyet akinet eng mieindo koro mieindob Jehova ak koro chomyetab Jehova akeisiche. Ngap ketimda biik alak akoloikitu ko ngap ko kerikyi akowekei kuye kikirikyi chichi kikure John Mark ako
ibois ak Barnaba ak eng let kokurse Paulo kolen okono keboisie tuwai amu toreton boisiet eng kebeberta nebo kwoeng kasi siketestai kekere nekiyoktoi kinyorchini anyun kakirasunguno kotoige kitabutab Mariko asinguto kirasunguno kakitoi kong'ete Mariko ne kitabutab Mariko ne agenge koitini kwagenge akotestai kokang'alalwech mchungaji pastor kole kikipchei kitabut ne Mariko kepcheune oeng kikipchei kong'ete kurget netai akoi 8 kong'alale kotieme kobor Jeiso kitabut ne Mariko tugul koboru Jeiso lakini koboru Jeiso eng ortinwek oeng kebeberta nebo tai nebo agenge akoi 8 kurgotik koboru Jeiso eng oretab maunotet iboru Jeiso eng oretab kwong'utik iboru Jeiso eng oretab kanetisosiekab Jeiso keker Jeiso eng ortinwek somok cheucho eng kebeberta nebo 9 kaiteni kurgetab 9 akoi 16 kobor as Jeiso kotokunini akoi sorunet eng murtoiyot koborwech Jeiso eng ortinwek oeng kenai kele Jeiso ko ng'o yeityo kero akobo sorunet nekisorwech Jeiso eng mieindo eng Mariko netai eng kurget netai kale kokotoi Mariko kosir kitabut kotoune ng'alekab maunotet nemengen arorutiet nebo keny ngiro eng kitabutab Mariko agenge koiteni kwagenge kole taunetab logoiwek chemiach chebo Jeiso weritab Jehova koitet oeng kou ye kikisir eng maotiot Isaiah kele kero ayoktoi kiboitiondenyu kondoenen nechobei oretng'ung kakwoten Mariko eng kebeberta netai kityo kotoi kitabut kokwoten kole kou ye kikisir eng maotiot Isaiah koborwech Mariko tuitos Mariko koibu maunatosiek chekibo tai nyokoborwech kasuldaetab maunatosiek as nguno chekikimaoten eng tai king'ep kemwa kele ayoktoi chito komwoe Isaiah eng kitabutab Isaiah ko nyokomwawech rani Mariko as komeche koborwech kole kakoit kasarta neisuldoi maunotet kibo Isaiah eng yu kole kang'alal koborwech kebeberwekab biik somok eng kurganabo tai kang'alalwech koborwech Jehova keborwech Jeiso akoborwech Jehova en Johana Kabatisonindet kitabune Mariko biik somok cheechen cheking'olole eng kitabuni chutochu eng kebeberta nebo tai kale Johana Kabatisonindet ko kinyo asikobit koborwech Jeiso koek chito neititini eng surkwen nelen nechobe ortinwek koborwech Jeiso ko ng'ap konyo Jeiso koborwech Jehova kwanda kosulda sorunenyo noto amune sikimwa kele kitabuni sisinet nebo sisindo Mariko ko koborwech Johana Kabatisonindet korok atya kwai Kabatisonet Johana nito nekakoborwech Jeiso kale Johana okero arwetab Jehova neibe tengekwokik koek Jeiso noto ko ng'amunye Jeiso kole kiyokwo kwanda asikobit kosor ng'ony keker kwanda eng Jeiso kale iborwech mising akobo Jeiso ko sorunindet inendet nesorwech eng mieindo noto ngeng'alal akobo kele kisorwech eng mieindo eng kayanet ko kito nekikure logoiwek chemiachen indetab logoiwek chemiachen ng'olioto noto Isaiah 43 kole kutitab chi neititeni kole nochobo kwek oretab Jehova eng surkwen ole tit oret neo eng ong'atet akobo kamuktaindenyo kale kayai kitabutab Mariko tetutiet nebo kasuldaetab maunotet nebo nyonunetab Mesia ne noto ko Jeiso ak mising kondoiwech akoi keityi sorunetab kimugulmet eng Mariko agenge koitenyi ko 7 akoi 8 komwoe kole akiamda kole isubwo inendet nekim kosiro ak manyolchino ang'uruk atyach anokab keunekyik ibotisenok eng tamirmiriet netilil nitok ko Johana Kabatisonindet
nekimwa kitabutab Isaiah kole ititeni chito surkwen nyokomwa Johana kole kakonyas missing ne Mariko kole kakoitas chichi kekure Johana nekoititen akole olia kole isubuo inendet nenito kale isubuo ko Jeiso kobor Johana Jeiso nekale manyoljin akot amuruk atiach konikyik komwochi biik kolechi nga botiseno kanendet rani eng beek ko inendet nenyone ko eng ane akonyo kobotiseno eng tamirmiriet kobor Johana chito nekikure Jeiso ale kitinye nguno kutitab chi neititen eng surkwen kolen ole titortinwekwok amu nyone inendet mi kurgotik kitabutab Daniel ak kitabutab Ng'ang'utiet ko chito neititen eng surkwen kong'ololwech akobo ekosiek chebo let nemwoe kolen kakorik keker Jeiso eng bolik nyolunot kesiku eng ortinwekyok ak kebwonji inendet chi netesei anan ko netebei eng kurgotik kebeberwechu aeng. Kongoi Ramaru. Kaimwa komie eng kebeberta nebo boisionicho chebo alamalaik ak siretabkei. Kakero komie kele angatab koit kasarta nemakoshindos biik. Ngokere yo kasirgei biik eng kanisa komelen kotougei oin. Kikotoigei yebo ui. Ak ikere ile biik chekakosirgei konyolu komi nyoetab kat. Mi mook cheketieme kenya akoibe kenyisiek. Amu kilel chito akinye oiste eng kanisa. Kokingeisto eng kanisa kokikoek tropit ako makemake. Mutai kokere kakonyo chichoto konyo kanisa kokeny. Kotienge kome chepkeiyo alak kole koam ne koroi kokeny koek. Ngikakeiste kokere nguno Paulo takotebi kenyisiek 20 akole kabisa mameche chichito kikure Mariko. Katasomani kitabutab Philemon. Ingen Philemon ko kitabu nemining. Kale omutwa Mariko ak omutwa Luka ak alak. Chichito neng'ololi nguno ko Paulo. Kakomach koet eng kenyisiek. Kole uye bikyok motowirte bichukiche omutwa sikobit kenam logoiwek chemyachen ak keib. Kongomwochin kosirchin barwet Philemon. Philemon ko kitindoi kiboityot nekure Onesimus. Onesimus ini ko kichorso kochor tugukab Timotheo. So kong'et Timotheo komeche kostakan. Mami nyoetab kat. Kongosire Paulo kole uye asirwok eng nyoetab kat. Nguno kakisir biik chetindoi shida, chetindoi koimutik, chekisiregei. Lakini amdoi logoiwek chemye. Nitok koborwech kole anga bandab kipsengwet ketuitosi ak biik chetindoi nyalulet. Melen tililen tugul chekikeosik. Tab onyalile pastayat age onyalile boyotab kanisa kole biik ye kine chichi. Ongeisti kita kityo netoreti makindoi kambet. Ngeisto kanisa kotebe let yu koyakemwa backbench olimbo let. Lakini kowo konda lakini ngatib kutit. Uwiru ng'olyo ya kit keng'alal komwoe akine. Amakoi is moiyo sikarindet anan ko i chief niyone. Mi biik chekiketyem keon lakini tepche eng kanisa yot. Ko ongemuitochi ku Paulo. Imuitochi Mariko akoi mwisho kole uye to. Anga kikosikchi toka kiamuite akere simto ak mookchi. Mat keker mook chebo biik chebo kenyisiek 10, kenyisiek 20. Boisiet nebo nolen kebeberta nebo oeng komwoiwech kole anga tukotindoi Jehova boroindo matinga kolel chito kotindoi boroindo Jehova kosik. Ta komasirto chichoto. Mungu sirto komakaker kirwokit. Kongoi. Kongoi missing. Ataje Lilian. Kongoi missing Pastor Ramaru. Abwati ale kitesetai eng yotok kangimwa abwat ale
akot lagok komat keker kele nyaluliotin meimuchi ki amu takomengechen eng kabwatutik anan ko naet ko kameche kinet komutyo kakacham in kang'a nekikale ngetebi ak nekimut Marigo kotebiso tuwai Barnaba. kiker kilen Kingeresa kiro ole tindoi kamuket, yani yoche kesemberchi polepole amu imuchi iro ketit eng yu ngap iker ketit ile mani ketilda kebatita, lakini koro chito age kole ngasemberchi komutyo ko ngap ichunu kakolulchi kimasi nyokowekchi kotekel, ko kitekel kounoto Kiptun kipkoetu kenyisiecho 20 sinyen abwoti ale Paula akine kakamwa pastor kole kakoet 20 ko chang, ko kakonyikisit makomuchi kotakolabat kole toreto eng boisiet amune amu ikere ile Marigo kakitokoming'in nekitomo kong'etin kokimit kitokolue chego chebo teta, nguno kakomuch konyei bendo ak kowet ko nekakokur Paulo ngonyo komeche akot akichek kenyochigei kat akemete ng'oliondono kibwoti, abwoti ale king'ololchinigei melen ile king'ololchini biik chekose tai, kitindoi nyikisindo chebwo gaa chekisiregei cheikere ile acha mabwate chichoto lakini kaka banda ko agenge kemetech chekokosirto amut akikochi Jehova. Ko ngetestai eng kwoeng kosomok kasi keng'olole ng'alekab kabatisanetab Jeiso. Kakeker eng yu kele taunetab ng'oliot nekiyomtoi kokanye anyun Jeiso sikibatisan. Ko ngesoman eng yoto ameche ketoune Marigo 1 abwoti ale kakesomani lakini agenge koitet 9 akoi 13 kolen kabatisanetab Jeiso. Kinyo anyun Jeiso eng betusiechoto kobunu Nazareth nebo Galilee akibatisan Johana inendet eng Jordan, ainetab Jordan. Yeityo kotokos eng beek koker kipsengwetisiek koyotokis akonyorchigei inendet tamirmiriet kou cheptuget. Kimong kutit eng kipsengwet kole inyendet ko ii werinyu, chamanenyu, abaibai mising eng inye. Ko ak ngunoto kochirchir tamirmiriet inendet kwo surkwen. Kitebi eng surkwen betusiek 40 koyome setani akotepchei ak tiong'ik chebo timin akoboisiechin inendet malaikaisiek. Abwoti ale ngeker eng yu kekere atindonik chekakochang'a eng yuto. Iborwech eng yetai kole kingibatisan Jeiso konyokobatisan Johana. Johana ko nekakimwa kele kinyone kobunu eng surkwen akole nyone neisubwo nemamuchi akot ang'uruk arotyi kweyonyi. Kale kikeny ko kicham chito nekiibuchi kweinik anan korote ko kikure ne slave ngikakimwa ng'oliondonoto. Otwoget ko kale kicham ibwat anyun Johana nekakikere kele neibatisani biik lakini kale inendet mamuchi neisubwo kale mamuchi akot ang'uruk kou otwoget neimuchi kolya kale ming'in eng otwoget. Ikere ile kamwa akobo Jeiso ne noto kekere eng yu kele kanyo Jeiso akanyekibatisan. Ang yekibatisan Jeiso ko ngimong eng oinet kale kokiyatak kipsengwetisiek ako kinyorgei tamirmiriet netilil ako kikas sautit nekimwa kole neking'alal kole ii werinyu ak abaibai eng inye. Kekere eng yu kele eng yu katuiyo Jeiso ak Jehova ak tamirmiriet komi kibagenge. Ko kimite eng yuto kotou komi kibagenge kora kokakibatisan. Atyo konyo komanda koji chi koleji tamirmiriet komanda eng yoto akwo surkwen.
Ye kawo surkwen anyun, yani kale kikuo kakikweri, mi ng'olyot ne kakile eng kutitab biikab Greece ko kikilen ekpalo. Kale nekimwoe, yani kale uo ikere kotya Jeiso chito nekotindoi oik, ko kikweri oik, ko kakikweri Jeiso kwo surkwen, ako kipkotebe olotok Jeiso akoyome yoindet. Ko yu kakiker Jeiso kokatoige boisienyi nebo amdaet. Kakikochi kong'et kekochi mateso nebo koime shetani. Ko kora eng yotok ko kityem shetani lakini kiterter kora amu ikere kile kinyo kimnotenyi. Kitebi eng surkwen ako kiu chito neu ane, neu inye, neimuchi konyalul. Ako eng nyalulanoto kora ikere ile kaimuch akot akinye inyalul. Ko kinyo malaikaisiek chekinyo kotoret. Ko akot icheket ko ki chito, ko kinyo Jeiso koek chito nekekergei. Kinyo ko chito ako kanyo ko Jehova amu kakiker kele kimi ko kapsomok eng yekakibatisani Jeiso. Ako yekakomanda kwo yun, kakip koim shetani lakini kiterteris. Kimi ak tiong'ik, ngap iwendi akinye ikere ile ngang'etu kityongon. Lakini kora komi kipsengwet akinye ako ndakiuit kolya, ko kikoborwech Jeiso kangomwa Johana kole nyone nenyokobor nemamuchi, ikere ile kanyone mi Jeiso kobotech ne noto imuche kenyoru katerteret. Ko kakinyoru eng yu kora somanet nemitei eng kaker eng yu komitei kitabutab Johana anan ko Marko 1:7 kangesoman eng yu kale koite 7 ngaketyi yoto ko kale eng 7 kale tesabe anan agenge koite 7 kole akiyamda kole isubwo inendet nekim kosir ako manyolchino nekamwa. Ko eng yuto anyun ko kakinetkei akobo yani kimnatetab nekatuiyo kipsengwet ak chitondit sikobit koek Jeiso ne noto neeku sorunindenyo nekikere inendet netindoi kimnatet amu kale Johana mamuchi yani kimnatenyi, nekere kimnatetab Jeiso. Ko noto sikere eng yu chomyet nekiting'ine Jeiso nekicham Jehova kot kokonech werinyi nekinyokoek inendet asikobit kibatisan asikoit kelya kikartat inendet. Ko kale eng yu eng lesson kale tos kikerchindosi iker ne nekang'et yani contrast the points kele amune Jeiso ko Jehova ako sorunindenyo ako inendet ko chitondit kora ne tupchenyo ako nekoek yani kabarunet. Kimuktoitoi ano eng kabwatutikchok kenai kou notok kele uu notok kinyokotuiyo koit yotok. Kekere eng kayanet inegei amu tuguk chechang konyikisen lakini kakikonech eng yu kenyoru kele kimuchi kiterter shetani akot ndanyokoimech kou yo kimitei Jeiso ak tiong'ik. Ko kora ketindoi katerteret amu mitei malaikaisiek. Ko ngiker eng yu iker ile Jeiso kotinye kamuget amu inendet ko kimi ak kwanda. Ko ikere ile ako katuiyo eng chitondit ko kakokonech kole kimuchi kisuldae akot ndakiuit kolya kekere Jeiso akiyan eng kayanet kele inendet komuchi kosorwech amu kinyo akinyekibatisan. Ko akot akicheket ketindoi kasarta nakakimwa kele kakikochi kou Marko nekikikochi kasarta nebo oeng. Kekonech kasarta ak kasarta koteitindoi kabuset kekonech kasarta asikenyoru ketuiyo ak Jeiso kou ikere kanyoko
kondoiwech koek nekitupche netai nekanyokwo ak kikibatisan kikinyalil ko kiite kora kounoto. Ko ngot komi chi nemuche koteshi betutab kosomok kasi atoche sikebe kwang'wan kasi. Ya, kameche amwa ng'ali agenge eng yo Lilian akobo kero kito nekayai Marigo eng kitabuni kotyem kotestai koborwech Jeiso mising. Kakeng'alal akobo Marigo komwoe akobo Johana kabatisanindet kolenjin neititen eng surkwen yeityo konyo Johana kobatisanis. Ko ngikas Johana koboru kolen ogero arwetab kejir nebelouyek inebei tengekwokikab ng'ony. Ko ngiro kokale Johana ogero kekere Jeiso ko chito, kakiro Jeiso ko kwagenge eng biik ako weritab Joseph ak Maria. Lakini ngap kechorta Jeiso ko kabatisanet ko ngap kotokos kobit baoriat age nesire biik Johana okeny. Ko baorian kipsengwet inendet matukoek weritab Joseph ak Mary. Kole kipsengwet ogero neko werinyu chamanenyu abaibai kot mising eng inendet. Kobor kipsengwet Jeiso ko kebeberta nebo kipsengwet. Ne inendet nekiyok Jehova ko weritab Jehova asikobit kosar chito. Kotuiyo Johana maonatet ne Marigo ini kotuiyo maonatet nebo kong'ete Isaiah akoi keker kosuldo koitu chichi kekure Johana kabatisanindet akoi kekere Jeiso kindoi kabatisanet ako baorian kipsengwet kole nitok as nekikimwoe. Kekere sikele kakoit anyun Mesia nesorunindet nyo. Kongoi anyiny netya kenayot. Ngates kora ale boisiet nebo Johana kou eng tetutiet amu lekataunda Marigo kamwa kole Jeiso weritab Jehova. Tapomi nebo aeng kwa kitabutab Isaiah ele mitei ong'atet chi neititeni ako chobe oretab chi nenyone. Ingen ile eng siret yeikere tuguchotok ko kanam kemut Jeiso sikobit koker pichait biik akobo Jeiso. Matakoteb atindonik alak. Meche kotech ing muguleldab koyonik kele Jehova kotindoi tetutiet. Inendet nekemut werit ako inendet nekemut kiboityo nekure Johana. Ko ikere ile kole biik achicha ngomeche okuye orok tuguk chekikibaorian eng kitabutab Isaiah. Na ile nguno anga logoiwek chemiach konamegei. Logoiwek chemiachen chebo arorutiet nos ak logoiwek chemiachen chebo arorutiet nelel ko agenge. Koityinet nebo imanda nekisoru biik ko kimi eng tai, mi eng rani ako nekesu boisiet. Nguno chito neng'ololi eng Marigo ko Jehova eng oretab tamirmiriet. Kakibatisan Jeiso kole koteb alake eng Yahudi kole kalya sikebatisan amu Yahudi kele kibatisani chi netindoi tengekis. Kolen Yahudi ki lagokab Abraham maki kiptengekinik. Ara nginye kebatisan amu isingimi Mathayo kolen weritab Abraham, weritab Adam. Taje keke kakebatisan Jeiso kole kwolilonso Yahudi. Anga koek chi age ni. Ango makoek chi nekocham kibwoti kelen Mesaya komong'une kipsengwet. Anga komong Mesaya koter. Kotieme Marigo komut biik kokuyo kole tetutietab kipsengwet ko kiptubaitoi kabwatutikab biik. Ak imeche kosor kabwatutik chekakong'emak nguno amu kapkebatisan Jeiso. Ko ngebatisan Jeiso komong kainet kityo kole kotwekte kunet neng'ete kipsengwet. Kotobeni biik barak tate kekere cheptuget nelel ako nyokoterep Jeiso kole bas biik kikomen ng'alek anguruni
anguji ake nini tomo keker Yep. kwanza angale kidere sa alake nguta komanda korok kopa tato na ikere kikisuboti Jeiso kabisa kiet meche kenai kile ngo aka chichi maikuyo kongoi Kongoi missing eng logoiwek chemyachen. Ko ingesune kebe kwang'wan kasi kong'olole kora logoiwek cheisubegei ak Jeiso. Ko kesomani Mariko 14 ak kou ya kakamwa pasta kemeche sikenetkei eng yu kibagenge amu kale arorutiet neos ak arorutiet nelel konamegei kolen mami yesiregei. Ko kale Mariko agenge kora koite 14 agoi 15 kolen akingo kakenam Johana konyo Jeiso Galili koamdaati logoiwek chemyach chebo Jehova kolen kakosulda betusiek kakorik baunatetab Jehova usiku akoyan logoiwek chemyach. Igere eng yu keborwech Mariko. Kacham Mariko amu inendet kabisa igere ile kama maibe story chechang. Angiro eng yo komwoe akobo nini uyo kitoche chito nenyokwamdoi ko ngap kemwatin chotab chito ko koit. Lakini Mariko ko katokchech kabisa inendet asikobit komakibwoti kele kero chichi kisoman kole kilya lakini kamache konyo kole zero in mwae Kiingereza kole zero in sinyoru ng'oliot inendet mete yani ne inendet nenyitat ko nguno kanyo Jeiso nyokwamda ng'oliotab Jehova ako kamwa tuguk somok chekeborwech neikere mite ng'oliotab Daniel kitabutab Daniel 9 nekiking'alale eng lesson nekosirtoi ako kora ile kakonyo yu kora ko abwoti ale mwalimuinik eng yu kongen amu ingen ng'alekab lesson nebo wikishek 70 soman Daniel 9 ko yu kokeborwech kowekwech let kole igere eng yu kokesulda ng'oliondonoto kesuldaitae ano amu kikere Jeiso kanyo kakiborwech kikesich kakoit kibatisan kakosulda ako kakosulda wakati nekiking'alale eng arorutiet neos ako kakonyo covenant promise yani koyosietab Jehova nakale kakonyo baunatetab Jehova konekitit ako kakikurech kesiku amu kakorik betusiek ko ameche atach mwalimuinik amatestai komwoiwech koborwech kole yu katakamwa Luka eng ako kimwa Luka kora Luka I think 4 koitet 19 ak 20 eng yo tuguchu somok chu kakimwa kotos oelesan mwalimuinichu. engin kongoi Lilian eng kitabutab Daniel 8 koitetab 13 komwoe kole yekebata kembausiek ak betusiek 2,300 ko kiking'alale kinetigei akobo kenyisiek chotok chekisulda. Betut nekitounegei ko kitoune kenyitab 457 kotomo kesich Jeiso. Kele kikochin lagokab Israel wikisiek 70. Ko wikisiek 70 ko wikit agenge kotindoi betusiek 7. Ko ngoik wikisiek 7 ako 70 koeku 490. Sikobit ketech ak ketur Jerusalem ko kikiturune wikit agenge kenyisiek 7. Ko kingetur Jerusalem kong'et kenyisiek alake amu kakoistogei wikit agenge eng 70 kong'et 69. 69 wikisiek kokergei ak betusiek 483 883 ko ki kenyisiek chekikergei. Ko ngingesub atindionoto lakabekyi kenyisiek chotok 69
kobekyin kenyitab 27. Kenyitab 27 kokakesich Jeiso ko kabatisanetab Jeiso. Komwoiwech sirutikab Jehova kele kiile mwaita netilil. Betut nekikibatisan Jeiso kotwek Jehova eng kipsengwet akonyo tamirmirietab Jehova eng oretab cheptuget akole werinyu ni kokasit inendet. Nai ile boisiet nemite ko kisubkei ak maunatoni nekikakimwa eng Daniel. Kotamye kesub ng'alekab maunatet lekiu maunatet kobor kele anga kabatisanetab Jeiso ko kikakemauten. Kitomo koit kityongon. Koit Johana kosuldae maunatetab Daniel nebo betusiek 69 wikisiek. Ko kingosulda tetutik chotok koborgei amu eng sirutik chetililen kenyit agenge kokergei betut agenge kokergei ak kenyit agenge eng kitabutab Koitosiek 14 ak 34 ak Ezekiel 4 koitetab 6. Koboru kele eng kenyisiek 70 chekakimwa ko kisuldae kabatisanetab Jeiso eng kenyitab 27 kong'et betusiek alake chekimite tai kenyitab 31 kekarta Jeiso. Neiboru kele kabatisanetab Jeiso kitar kenyisiek 3 kityo. Ko kenyitab 31 kebar inendet ak kekartat eng Kimurtoiyot. Kingekartat inendet koyesta logoiwek chemiachen. Eng kenyitab 34 kebar Stefano kiboityotab Jehova. Koges logoiwek chemiachen akoyesta kaniset kwo tokwet. Kobekyi kenyitab 34 AD. Ko nginemu kenyisiek 70 chekikakikon kobekyin yoto kong'ete kenyitab 457 kobekyin kenyitab 34 kobek kenyisiek 100 wikisiek 70 kenyisiek 490 inemu kenyisiek chotok inemune kenyisiek 2300 kong'et kenyisiek 1810. Ko ngites kenyisiek chotok itese ak 44 ak 34. Ko ngites kenyisiek 1810 itesyi 34 chekibare Stefano koiku kenyitab 1844 nekikikesu boisiet nebo amdaet nebo kenyisiek 2300 kele kitilil ole tilil. Boisietab Kristo nguno ko kakokes boisietab ng'ony. Kaik nguno kotebi koek tisindet nebo koikeny sikobit kokes akotis biik ak bororiet kwai kirwoget nebo let. Kongoi. Kongoi. Kakere kikakinde pichaini Pastor lesson nekokitore. Ko ngitinye wakati iweke let yotok inyoru pichainit, inyoru wikisiechu kakimwa 70 chemwoe kitabutab Daniel. Ko kenyisiek kakomwa Pastor kole soman kitabutab Koitosiek 14 koitet 34, kitabutab Ezekiel 4 koitet 6 neiborwech kole eng betut agenge ko kergei ak kenyit agenge siker ile kanamgei yu. Ko kongoi kabisa eng yoto. Tinye ng'olyo Aramaru. Kameche amwa ng'olyot enge kityo ale kingakosulda ng'olyondonitok kele kakikartat Jeiso kaketoi keborye akot Stefano. Koit kasarta nekakemwa kakile kang'et kebeberta nebo sikunet eng chi. Namegei kitabutab Luka kong'olole akobo kiong'notet nebo malaikayat nebo tai nebo kitabutab Ng'ang'utiet 14 koitini 6 ak 7. Kala keker malaikayat age kotirireni eng kwenutab kipsengwet kotinye logoiwek chemiach chebo koikeny komien ichek chemenye ng'ony ak bororiet age tugul ak oret age tugul ak kutit age tugul ak biik alak tugul. Ako mwae eng kutit neo kole ouye Jehova akokochi torornatet amu kakoi saitab kirwogetnyi. Ako losune inegei kipsengwet ak ng'ony ak nyanjet ak konde metusiekab beek. Nyenyoru ng'olyonoto kitabutab Mariko 1:15 komwoe kolen
Kaita manamut komwa kole kolen kakosinde betusiek akakorik bonetab Jehova osiku akoyan logoiwek chemechen. Kakorik bonetab Jehova koek kiomnatet nebo lekaiyat nebo netai nebo kitabutab ng'ang'utiet. Maonatoshek chemenekab Jehova kosuldoi eng kasarta nekikimwa. Kitabut na ikere keborwech kichoran koborwech kole isuldo maonatet eng kasarta nekikimwa. Ko yekimwa kele kakokeskei betusiek ak kemiten kekoshek chebichien chebo let, kemiten kekoshek choto eng iman. Ak kosuldo maonatoshek chotok ak eng nematya kekere Jeiso koweksei. Kero kingeng'abaunit kong'etege 457 kotestai eng kole 27 kibosoni Jeiso. Komi eng kwenutab kalokeisto inendet neilat ngisoman eng Daniel. Kalokeisto inendet neilat eng kwenutab wikit. Wikit nobo let no ikere eng ng'alalet no kenyisiek 3.5. Kalokeisto inendet neilat eng kwenutab wikit. Ko eng kwenutab wikit ko kenyisiek 3.5 kong'etege 27 akoi 24. Kalokeisto kotai kertoti Jeiso. Kala keyai kanyinyet. Keyai kanyinyet keyai ng'alekab keisto ng'aletab kabuktoetab tengekto. Kale ketindin bistoet. Eng oretab kimurtoiyo nekikartat Jeiso. Yeityo komong logoiwek ak kele kakiityi age tugul imanda kayanet eng Jeiso. Nekikimuratan ak nemakimuratan ko kergei koboch nguno eng kayanet eng Jeiso Kristo yekenyal kityo kimurtoiyot ne Jeiso nebo inendet nekikartat eng kwenutab wikit. Kochorta kaas kotoigei boriet kele Stefano komu kakeamda ng'olyo neter kong'etegei katikati nebo wikit atuan. Kotoi amdaet neter. Kele Stefano komu kakeamdachi bororiosiek logoiwek. Makobo yautik ichegei, lakini bororiosiek akichek kora. Sorunet komakobo yautik ichegei. Sorunet kobo bororiosiek akichek kora. Kergei yautiot ak yunanindet. Kokoromi notok akoyesta logoiwek. Kemwa kole osibwas nguno amu kakoit saitab kirwogetab Jehova. Kongoi mising. Igere ile kanamgei ak lesson nekikinetkei. Ng'olyot konamegei. Keteswech konyigisitu, yani kingoteketou ko ki lagok kelwe chego yani keanik. Nguno kowendi kotesakse konyigisitu, yani kwonyinyitu ako keteshin kiarori kora si ng'olyot nekikakikas atkinye kakiarorwech kokasak ak kele usiku. Ko igere ile kangiker betusiek chekikiba kole igere ile makotya. Kangele usiku kemwoch makakimwoe eng kutit neming'in, kimwoe eng kutit neo amu kingen kele kakoit kasarta nemaketinye wakati age. Makomi wakati age nekakoit, ko nguno kasarta kone kakikurech tupchosiek cho kelechi osiku, siku rani menget ile betung'ung kora anan ko mutai anan ko nguno. Ko yemait komabek kasartang'ung ko ngekur Jeiso, nito nekakoborwech Mariko konetech kole king'o Jeiso ak nekakenai ak ketesetai kinetigei. Ko eng wikit nenyone ketesetai kora igere ile matochelewan kemite kibagenge amu kora kakitestai kenai kele Jeiso kinetigei akobo betut nebo amdaetab Jeiso Kristo. Abwoti ale amache ait betunotok kotoretech Jehova sikobit kinetkei. Ko kongoi mising eng kiboitinik cheamdoi ng'olyondoni chemwochin biik alak simatkokas ichegei koek oinet nekasisio ak koek oinet nerote sikoe biik chemitei olimbo kelut olin akonyor biik ng'olyotab Jehova asikosik amu kakele osiku amu kakorik bounatetab Jehova. Ko asome kesa aye komi ng'olyokin nematos kamach katautie ngomawe kounotok kongesa asikobit kondoiwech tamirmiriet netilil. Kongoi Jehova eng saitab kora kikimwoe kongoi kilosun iman amu inyendet nekiyaiwech akot ketuiye eng yu ko kakiro eunekuk, kakiro kimnoteng'ung. Kondoiwech tamirmiriet netilil. Ara Jehova ng'olyot nekakemwa ko kakimwa amu inyendet neindoiwech. Indochi kosik ak ikochi akichek kamuget konai akonai Jeiso. Kongoi mising tamirmiriet netilil. Kongoi inetech eng wikit komugul. Ak yeketuiye eng wikit nenyone ketinye kongoi kilosun ak ketoror kaineng'ung.
Kimwoe kongoi mwalimuinik chemaimuch koit yu amu boisionik cheterchin ak cheterchin. Ko ikochi akichek kamuget situn ketuiye kibagenge. Kilosun ak kemwoe kongoi en kainetab Jesu Kristo ne yoto ne tindenyon. Amen.